Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt das Thema Organentnahmen in China. Und es beginnen die Verfasser der vorgelegten Entschließungsentwürfe. Es beginnt Herr Kollege Romeva i Rueda für 2 Minuten. Yes, thank you again, Mr. Chair. It's not an easy topic, the one we are discussing here. In fact, because in the People's Republic of China performs more than 10,000 organ transplantation per year, and Chinese organ transplant centers advertise that matching organs can be found within 2 and 4 weeks, and yet, as of May of 2013, it did not have an organized or effective public system of organ donation or distribution. China has very low rates of voluntary organ donations due to traditional beliefs and implemented regulations in 1984 that permitted that harvesting of organs from executed prisoners. Some sources, like Mr. Huang Xiaofu, director of the China Organ Donation Committee and former Vice Minister of Health, have even mentioned that around 90% of the transplant organs extracted from deceased donors stemmed from executed prisoners in China, and has said that by mid-2014, all hospitals licensed for organs transplants will be required to stop using organs from executed prisoners and only use those voluntarily donated and allocated through a fledgling national system. For this, we have to express our deep concern over persistent and credible reports of systematic, state-sanctioned organ harvesting from non-consenting prisoners of conscience in the China Republic, including from large numbers of Falun Gong practitioners imprisoned for their beliefs and members of other religious and ethnic minority groups. Chinese authorities should respond thoroughly to the request of the UN Special Rapporteur on Torture and Special Rapporteur on Religious Freedom, asking the Beijing government to explain the source of extra organs following the increase in organ transplants operations and allow them to eventually conduct an investigation into organ transplant practices in the Chinese territory. For this, we also urge the immediate phasing out of the harvesting of organs from executed prisoners. Thank you so much. Each year, it's estimated that thousands of human organ transplants are carried out in China. And it's estimated, too, that more than 90% of them are extracted from executed prisoners. Most of them are affiliated to Falun Gong's spiritual practice, whose practitioners have been arrested and executed in China over the past 14 years by hundreds of thousands. Also, numerous Tibetans and Uyghurs are among the victims. A huge, shady and immoral business of organ selling to foreigners has developed in China, which involves also a number of non-Chinese doctors. We ask the Chinese authorities to stop it immediately, but also we ask the EU member states not only to raise the organ harvesting issue with the Chinese government, but to condemn publicly the corrupt and immoral organ transplantation business, which is conducted at the cost of lives of thousands of prisoners of conscience. And lastly, most important, all prisoners of conscience in China should be released immediately. Thank you. Voluntary and informed consent of the donor is the basis for ethical organ donation, not only according to the World Health Organization rules, but also according to the principles of PAHAPS and any existing collective system of values. Sufficient proof exists that organ harvesting does take place in China, especially from Falun Gong prisoners of conscience. It is the European Parliament's obligation to condemn decisively the actions of the Chinese government in this appalling issue that touches the core of human dignity and the fundamental right to life. The practice must be ended immediately, and the least the EU can do to stop it is to condemn publicly organ transplantation abuses in China and to inform those European citizens who travel to China for organ transplants that the organ source for their operation might be an executed prisoner. Thank you. Dann haben alle Verfasser gesprochen und es bekommen nun die Redner im Namen der Fraktionen. Es beginnt Frau Kollegin Macovei. Thank you. In China, the removal of organs from donors without prior and free consent is happening today in front of our eyes. Chinese doctors testified in the European Parliament and US Congress that they have harvested organs from live people.
International reports show that from the 100,000 organ transplants in China in the last 10 years, more than half come from Falun Gong. Since 1999, the Chinese government party had sent hundreds of thousands of practitioners into death. The government launched a nationwide persecution to eradicate the traditional and peaceful spiritual practice of Falun Gong. This follows the principles of truth, compassion, tolerance. In China, organ harvesting has become basically a booming business. For kidney and liver, the waiting time in Europe is several years. In China, is 1 to 4 weeks. This shows that China has a huge bank of living people from whom organs can be removed at any time. We must save innocent people from being killed in China at any time for their organs. The EU must impose sanctions to Chinese authorities. Vielen Dank, Frau Kollegin Macovei. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Tämä elinten poistot Kiinassa on kyllä hyvin järkyttävä asia. Voi sanoa näin, että me tiedämme, että Kiinassa ei ole ihmisoikeuksia. Ihmisen elämän, ihmisen ruumiin kunnioittaminen on hyvin heikkoa ja sen vuoksi näitä viestejä sieltä on tullut, että tämän tyyppistä luvatonta elinten poistoa olisi harjoitettu ja harjoitettaisiin. Niin teloitetut vangit kuin myöskin sitten Falun Gongin liikkeen seuraajat ovat olleet tällä listalla, joiden kohdalla tällaisia väitteitä on. Jo nämä väitteet ja se, että Kiina ei avoimesti näistä asioista ole puhunut eikä raportoinut, ovat vakavia ja meidän Euroopan unionin on toimittava sen puolesta, että kaikenlainen ihmisoikeuksien loukkaaminen ja polkeminen, tämän tyyppiset laittomat elinsiirrot, että niihin puututaan ja ne pyritään estämään. Ja meidän täytyy myöskin Kiinan kohdalla edelleenkin muistaa se, että Kiinassa pitäisi saada demokratialiikettä eteenpäin ja ihmisoikeuksia eteenpäin. Se on Euroopan unionin yksi keskeisiä tavoitteita. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Oficiálne priznanie riaditeľa čínskeho výboru pre darcovstvo orgánov na madridskej konferencii, že viac ako 90% transplantovaných orgánov pochádza od popravených väzňov, nepriamo potvrdilo, že väzni svedomia sa v tejto krajine stali nedobrovoľne obeťami obchodovania s ľudskými orgánmi. Títo ľudia sú zabíjani len kvôli získaniu orgánov vhodných na transplantácie pre klientov prichádzajúcich do Číny a do jej nemocníc z celého sveta. Oznámenie čínskej administratívy, že s takouto praxou do roku 2015 postupne skončí, je cynickým priznaním neuveriteľne krutého zaobchádzania s niektorými skupinami obyvateľstva tejto krajiny. Priznám sa, že je pre mňa nepochopiteľné, že národ s takou bohatou kultúrou a civilizáciou vôbec začal s takýmto dekadentným prístupom k ľudskému organizmu. Som presvedčený o tom, že ak sa vrcholní predstavitelia tejto krajiny zamyslia nad etickým aspektom tohto konania, okamžite pochopia, že s tým musia prestať. Danke, Herr Präsident. Die Organbeschaffungspolitik von China ist menschenverachtend und an Grausamkeit kaum zu überbieten. NGOs werfen China vor, für den Markt wertvolle Organe von zum Tode Verurteilten zu entnehmen, auch gegen den Willen der Betroffenen. Schätzungsweise werden ca. 3000 Personen in China pro Jahr zum Tode verurteilt und laut ehemaligen chinesischen Transplantationsärzten werden die Organe auch an lebenden Menschen entnommen, damit diese so lange wie möglich eben durchblutet werden, und genauere Details möchte ich Ihnen jetzt ersparen. Dramatisch stellt sich für mich auch der Fall der Falun Gong Glaubensgemeinschaft dar, deren Anhänger werden gezielt verfolgt und verurteilt, und somit werden sie Organspender wider Willen dem Markt zur Verfügung gestellt. Diese Organentnahme ist schockierend und widerspricht jeglicher Vorstellung von menschlicher Würde. China hat somit sofort diese verabscheuungswürdige Vorgehensweise zu unterlassen, und die Ankündigung, man werde diese Organbeschaffung in ohnedies 3 bis 5 Jahren einstellen, ist für mich nicht mehr als eine Absichtserklärung und somit völlig unbefriedigend. Und es ist gut, dass wir heute das Thema behandeln, ja behandeln und leider nur behandeln, denn bei einem großen Handelspartner wie China verzichtet die EU meist gern konsequentes Handeln. Und da hoffe ich dann doch, dass es diesmal eine Ausnahme gibt und die Union auch dementsprechend konsequent auch gegen eine große Wirtschaftsmacht China vorgeht. Puhemies, täällä nyt muutamat kollegat, De Keyser ja Versian, ovat kyselleet, että mistä lähteestä nämä tiedot tulevat. Ja
pyytäisin, että voisitte tutustua Kanadan entisen Aasian ja Tyynemeren alueen vastaavan ulkoministerin David Kilgourin ja ihmisoikeusjuristi David Mattasin jo vuonna 2007 tekemään tutkimukseen, joka on hyvin kattava selvitys näistä Kiinan elinryöstöistä, jotka liittyvät erityisesti Falun Gongin seuraajiin. Samoin Minnesotan yliopiston tutkija Kirk Allison on tehnyt vuonna 2006 tutkimuksen, ja myöskin tämän talon varapuhemies Edward Macmillan Scott on myöskin käynyt Kiinassa ja tehnyt selvityksen. Eli kyllä riippumattomia todisteita löytyy tästä. Toiminnassa on nimittäin kyse järjestäytyneestä ja suunnitellusta tavasta, jossa elimiä poistetaan paitsi teloitetulta vangeilta, niin myöskin yhtä lailla eläviltä mielipidevangeilta vastoin heidän tahtoaan, ja nämä vangit saattavat elinsiirtojen tuloksena menehtyä operaatioihin tai näihin komplikaatioihin. Siksi on tärkeää, että tässä päätöslauselmassa vedotaan paitsi tämän toiminnan lopettamisen puolesta, niin myöskin sen puolesta, että Kiinan tulee vapauttaa nämä mielipidevangit. Kiitoksia. Essayah puhuu asiaa. Olisin itsekin viitannut tähän Kilgourin tutkimuksen. Tunnen Kilgourin henkilökohtaisesti ja olen tutustunut aineistoon. Muutama vuosi sitten Kiina vihdoin myönsi käyttävänsä teloitettujen vankien sisäelimiä eliluovutustarkoitukseen. Vaikka luovutuksiin lain mukaan tarvitaan vangin lupa, useat ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan, ettei tätä käytännössä kysytä. Kiinassa teloitetaan tuhansia vankeja vuosittain ja on arvioitu, että 63% luovutetuista sisäelimistä tulee heiltä. On syytä kiinnittää myös huomiota Falun Gong-harjoittajien kaltoinkohteluun. Kiina on pyrkinyt jo vuodesta 1999 hävittämään kyseisen hengellisen liikkeen. Useiden lähteiden mukaan mielipiteidensä vuoksi pakkotyöleireille lähetetyille Falun Gong-vangeille tehdään vangittaessa kalliita yksityiskohtaisia terveystarkastuksia, sillä myös heidän sisäelimiään ryöstetään ja luovutetaan eteenpäin. EU:n on aika julkisesti tuomita törkeä epäeettinen käytös teloitusvankien osalta ja peräänkuuluttaa laajempaa tutkimusta aiheesta. Kiitos. Systematic and state-sanctioned organ harvesting from the prisoners of conscience in China, including from Falun Gong practitioners, according to the information I received, imprisoned for their religious beliefs, is absolutely unacceptable and should be ended immediately. Voluntary and informed consent is a precondition for ethical organ donation, and it is not the case in China. As far as I know, and my knowledge is based on the information I have. It's a shame that great country China, which a month ago was elected to serve on the United Nations Human Rights Council for a period of 3 years, is on the list of countries with lamentable human rights record. Finally, all prisoners of conscience in China, including Falun Gong practitioners, should be released immediately. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'intervenir sur ce sujet au nom de la haute représentante et la vice-présidente de la Commission, Cathy Ashton. Le Service européen d'action extérieure et la Commission européenne reçoivent un courrier abondant et de nombreuses questions parlementaires sur la pratique du prélèvement d'organes sur des prisonniers chinois, le trafic d'organes et le tourisme médical. Une pétition internationale qui circule actuellement avec 1,5 million de signatures demande aux Nations unies de faire pression sur le gouvernement chinois pour mettre fin à ces pratiques et pour qu'il arrête les persécutions de membres du Falun Gong. Toutes nos préoccupations dans le domaine des droits de l'homme sont régulièrement soulevées avec les autorités chinoises dans le cadre des dialogues réguliers Union européenne-Chine sur les droits de l'homme. L'Union européenne a soulevé ses préoccupations à l'égard de la peine de mort en Chine et a notamment demandé aux autorités chinoises une plus grande transparence, tant pour ce qui concerne l'exécution que pour les statistiques en matière de prélèvement d'organes. L'existence de ce phénomène est difficile à évaluer et à combattre en l'absence de données fiables. L'Union européenne a également transmis ses regrets qu'un règlement chinois sur les transplantations d'organes, qui est entré en vigueur en 2006, ne contient aucune disposition requérant l'accord écrit du donneur. Lors du récent sommet l'Union européenne-Chine qui s'est tenu à Pékin le 29 novembre, l'Union européenne a également salué la décision d'abolir le système de rééducation par le travail à l'occasion de la dernière réunion plénière du comité central du Parti communiste chinois. Pour ce qui concerne le problème du trafic d'organes au sein de l'Union européenne, la directive 2010-53 fournit un cadre général pour les dons d'organes et la directive 36 de 2011
prévoit des sanctions pénales pour la traite d'êtres humains à des fins de trafic d'organes. En outre, le plan d'action sur les organes devrait également permettre de lutter contre ce type de trafic. Un rapport de la Commission européenne au Parlement sur la mise en œuvre de la directive 53/2010 est prévu pour 2014, ainsi qu'une évaluation à mi-parcours du plan d'action qui est en cours. Merci.